Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala imami kulli imam wa misbahil dhalam wa miskil khitam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du, hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan semulja Kiai Azhari min Haji si abdina sangat amulja aki torta'zimi, ajunan semulja Kiai Mahfud Syarbini, ajunan semulja Kiai Mukhtar Saji, ajunan semulja Kiai Asmu'i, ajunan semulja Kiai Makhsus Abdul Qawi, ajunan semulja Kiai Hafidh, sarang setajah para kiai, setajah para guru, tokoh masyarakat, si hadir siang ari samangken kadintoh, si abdina tak bisa nyebut asmana tung bersitung, si abdina amulja akitor abdina ta'zimi, sahibul hajah Bapak Teretan Abdus Somad sekeluarga, seyari samangken eka sokani sareng Allah kaangkui matowa potrana, kaangkui mesepo potrana ning idelem ikatan pernikahan. Semoga mantan sedua saya selamat teh yari samangken, semoga dadi jodoh pasteh dunya akhirat, sakinah mawaddah warahmah, seneng tor nyenengaki dak ka orang lain, bunga tor mabunga dak ka orang lain, barokah tor abarokai dak ka orang lain. Amin Allahumma amin. Ajunan Bapak hadirin muslimin sarang ibu hadirat muslimat, sesami-sami mulja aki sarang Allah, si abdina mulja aki terta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Abdina sarang para ajunan seteja yari samangken takdir sarang Gusti Allah kaangkui apol kompol tempat semulja along polong ben oreng semulja neng acara semulja. Samoga ka dinto tetia tanda bahwa kau leben ajunan bakal along bolong boleh ku laku neng tempat sesangat mulja ingki kento swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kadu kalaipun solawat sareng salam semoga tetap inyatoragina daka ajunan sepaling mulja, ajunan sepaling iyalem sareng Allah, ajunan sepaling bagus ahlakah ben sepaling ni seran ka ummatah ingki kento kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga abdina sarang para ajunan setajah ngauliah syafaat epon langkong-langkong ku laku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tanteretan sebutan kaula amulja aki pertama abdina karena abdina kadin to coma wakil namung wakil se iya tore kan aslina aba tenghi, karena abah kadin to tak bisa keleresan berapaan kasaiteen katina sekeluarga berapaan kasaiteen beri malam kasaiteen empuk saya posepuan saya lahir jadi samangken tak bisa hadir ingki sepertama karena kamu sibeen, saya nomor dua karena cek benyan tamu ya compok jadi nyuwun pangaporah ka para panjenengan setejah karena tak bisa hadir ya sapa orang ingki seterosa tero ngambonga Fatihah setong iki atau ragi dek ka rukuruh sesedah mulai dibariin Nyai Muti'ah Tabetah Kiai Thohir Abdul Hamid Kiai Syamsul Arifin sareng guru-guru selain kipas terakhir
nyona khususan juga ya torakina da kampung Kak Dintoh asmana Nyai Nur Fadilah binta Kyai Nuruddin semoga iterema amal bagusah ban isapor asa terjatuhana sareng Gusti Allah sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tantaretan sebutan kaula amul jaki ya karena dan kula cuma wakil pastena wakil itu tak pada sareng saya wakil tantaretan pastena tak pada isa umpama na marina marni nga begali ya ku kang ku ibida remaja lah badan gitu ento saya kocak takdir tadi takdir mun cepon pikiran akal lah dan kula ben panjenengan cepon perkiraan panjenengan kan sobungulan jalan panjenengan bakal tapagi sareng dan kula ya ada semangkin cek saya atau Kyai Nuruddin telah bentuk foto nih sabak gitu tapi karena ampun takdir gitu mulai zaman azali dimil karena itoles cek neng are kemis reng nyupele tak kira tabang kiben Kyai Nuruddin tapi tabang kiben Muhammad Anwar ya bakun tabang kiben Muhammad Anwar tak bisa bakun tak bisa Allahumma sholli ala Muhammad antaretan sebutan kaula amul jaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu dengan dalam hadisah menapa dabun Rasulullah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dabun Rasulullah ada budak ka para wali dak ka para orang sepo lebih-lebih orang sepo nareng sebini reng sepo na orang bini dabun Rasulullah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu he orang sepo mun badah orang laki intar namui kasampian alamar anak binin panjenengan alamar putra binin panjenengan fazawwijuhu tardawna dinahu wa khuluquhu mun ecilingaki anak reng laki kain to si alamar agama na bagus dawuh Rasulullah akhlak bagus dua kain to syarat agama bagus salat bagus pasana bagus wa khuluquhu akhlak bagus tata krama ka guru sae ka orang sepo sae kalau boleh tatangga sae fazawwijuhu maka tak usah kira pikiran selain pakabin dabuna Gusti Rasul apa-apa bisa Kak Dintoh itrosaki sareng Rasulullah illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir karena mun tak kalako ben sampeyan kapi dabuna Rasulullah maka bakal beda fitnah ben karosakan sirajah nang bumi Kak Dintoh dabuna Rasulullah artinya apa-apa taretan kau leben ajunan sareng Gusti Rasul sebagai orang sepo lebih-lebih orang sepo na sebini pokon pagempang taretan pokon pagempang ka orang laki mun beda orang alamar pagempang si penting agama na bagus akhlak bagus pagempang taretan bahkan sampai Rasulullah ada bu karena pokon pagempang ka dinto Rasulullah ada bu khairun nisa'i aisaruhunna mahra orang bini saya paling bagus Kak Dinto dabuna Rasulullah menurut Rasulullah orang bini saya paling bagus engki kento orang bini saya paling muda mahar mas kabin sajen muda mas kabin sajen bagus orang bini Kak Dito makanya mau nang Madura alhamdulillah mas kabin ada muda tengki beda saya 200.000 engki beda saya 500.000 beda saya 50.000 sampai ngocak saya ngakat tak muda gelu tak oleh kotang benan belekan aneh kok tapi dabuna Rasulullah aisaruhunna mahara orang bini saya paling bagus keto orang bini saya paling muda mahar taritan sajan muda mahar orang bini sajan bagus mengkukus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak tabalik beni orang bini saya paling bagus orang bini saya paling larang mahar lah mak tabalik katipan apa karena kalau ben memuda mahar Kak Dinto orang bini tak usah ngucak tapi kalau bentengkan ada bu orang bini kayak tong ngucak bahwa mahar ya benitang arga orang bini itu secara otomatis apun ada bu kalau bentengkan mun minta mas kabin muda 50.000 100.000 200.000 bahwa mas kabin re benitang arga mas kabin re benitang arga karena orang bini itu lekar tak bisa yargai kalau ben panapa taritan tak bisa yargai kalau ben PC tak bisa yargai kalau bentunya orang bini itu cuma bisa yargai kalau ben cinta dan kasih sayang makanya sajen muda mahar orang bini itu sajen muljah mengkukus di Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad tapi kadang-kadang mana lebih compok
muda mung kapolana maharah 200.000 500.000 keng mun compok ben kiben na saja benyak kurang periksa mun keto bunten insyaallah sami mun compok maharah keto 500 200 100.000 keng ben kiben na tela du pikap kena ben ri lemari ne bencam sama macam salah tak salah bunten teretan tak salah keng cepon Rasulullah ki buru saya paling bagus orang bini saya paling gempang saya paling muda mahara kita orang bini saya paling bagus Allahumma sholli ala Muhammad bahkan dalam apar lo saos Rasulullah sabung tekanan teretan tak nekan dak kau leben ajunan artinya samampuna mak samampuna dabuna Rasulullah aulim walau bisatin pernah Rasulullah tapangki sareng Abdurrahman bin Auf tapangki sareng Rasulullah acabis pas nang astana kento bede lampetan yang koning nang Mekah ka adinto nang Arab mana bi bede lampetan yang koning tandana orang laki kento ampun ki buru lestari keluarga ki buru lestari araji mereka sani sareng Rasulullah abi ini sambian Abdurrahman engki Rasul abdina lestari abi ini pada bu Rasulullah aulim walau bisatin aselamatan Abdurrahman walau bisatin mereka kalau nyambeli embik setong sepenting aselamatan keto nang Arab teritan Arab nyambeli embik setong mereka kalau nyambeli embik setong keto mana bi Arab karena hewan paling kene nang Arab keto embik lah kan mun reng matura aselamatan mereka ngakui ajem tak apa budun ajem tak apa teritan saanu ten kuleben panjenengan artinya sakabusoan sadukena ten kuleben panjenengan akabai acara raja macam kento mampu ya tore bagus ngunceng ke tetangga sampai lebih orang 100 sampai orang 300 sae tapi mana bi kau leben ajunan tak duga tak maksa Gusti Rasul bunten ngalak saya tetangga saya semaan boleh 100 orang 50 orang tak mampu muntut 20 orang tak mampu boleh nguntut 10 orang tak mampu 5 orang setanggaan tak apa-apa abu todus muna kebayi mantan pak korong ngunceng 5 orang kiai punten mak todus seteretan sepenting alaksana ki syariat sobung todus tak malu punten teretan engki mana punten Allahumma sholli ala Muhammad jarang kadang bagian nak ngudek itu bagian sejomblo keng takok mah keng takok saya tak lem abi ini guys keng takok apa apa tinggal minta takok tolak takok terima kadang pagi kok takok ben kita tanggena loh lah mun kamala oro cek minta sekali cek san ngasani ben karo acuan mua karo mun intar desa made iya mun tanya bisa cak leca tak kira terima iku kadang ki kota kosa kadin tetetan mangkana mun pas di ten kuleben panjenengan sebagai orang sepo epa muda epa gempang orang laki insyaallah selamat sedaja teretan tepun Rasulullah kibur mun tak kelakoh ben sampean kepi bakal beda fitnah ben kerosakan saya sangat raja kenapa fitnah kayak itu orang laki mana bi tak gempang sareng kau leben ajunan sebagai orang sepo abi ini ya tak gempang abi ini ya keluarga nyari jalan sehalal tak gempang sareng kau leben ajunan maka orang laki itu bakal nyari alternatif lain kangkui bisa nekani kebutuhan nafsona teretan maka zina bencam sama aja bakal tersebar nang alam dunya kak dinto dabun Rasulullah kibur illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana pernah beda panapa nyaman beda situng cerita beda takmir masjid beda imam masjid kak dinto teritan ada bu waktu na khutbah ning masjid ada bu apa yang semangat ka bagian pemuda ka angku itu li keluarga ka angku itu li abini tahu sakir pikiran PC tahu sakir pikiran apa kor lade pak ka waktu nah tuli abini jebon imam gitu dan gula andi empak anak bini jebon imam gitu dan gula andi empak anak bini kor sambian kesokan ka angku abini dan gula tandi syarat panapa boleh cuma 2 syarat gula panapa nyaman akhlak bagus agama bagus 2 syarat tak banyak agama bagus, akhlak bagus, ya tore kacompok lamar anak bini dan gula ibagia cepon imam gitu. Tak oleh sebulan saya empat ala kayak kapi dah. Jaringan keng cepon sekibur keng tako orang laki gitu kadang mak. Keng tako nak kada ngudek itu salah mana keng tako. Mangkana mana bi pagempang sareng kau leben ajunan. Insyaallah kau leben ajunan juga ipagempang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sobung masalah todus tak todus punten teritan panapa boleh cuma kak dinto sana usah kau leben ajunan todus mencuma nguncang ring sapolo kiai
todus mun kurang nguncang orang dupolo abdi kento orang terhormat abdi orang terpandang tantretan sebutan kaula amul jaki orang kustenah orang terhormat kustenah orang terpandang kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwaktona potrenah Siti Fatimah radhiyallahu anha arakah sareng Sayyidina Ali panapa mahara Siti Fatimah kadito Rasulullah iwaktona Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah ipapolong lastari yakat mereksani Rasulullah ke Sayyidina Ali tak beri mahar bininah tak beri mas kabin dah benar Rasulullah Sayyidina Ali matur ma indi syai'un ya Rasulullah abdina tak keduan papanapa Rasulullah abdina tandi papanapa ada bu boleh Rasulullah fa aina dirukal hutamiyah kelampi perang sampean karo kamah dah benar Rasulullah mana bi kelampi perang bede compok Rasulullah ya karo apun kebai mahar Debuna Rasulullah. Jadi mas kabina Sayyid Siti Fatimah, potrenah Rasulullah, orang yang paling terhormat, kelampi perang ternyata. Bagaimana apa ya kelampi perang mun kereng bini? Bagi kereng nyobele, reng bini nyobele, haram untuk yang laki buat. Mun bah reng bini, kelampian kelampi perang itu tak agak bajak satria bajak hitam ternyata. Tapi karena apa ternyata? Karena kento lakar debuna Rasulullah khairun nisa aisaruhunna mahra. Potrenah Rasulullah kadinto mahara kelampi perang. Bahkan debuna Jabir bin Abdullah. Debuna Jabir bin Abdullah iwaktona selamatan mantanah potrenah Rasulullah. Iwaktona selamatan mantanah Siti Fatimah kento debuna Jabir bin Abdullah. Hadorna ursah Ali bin Abi Thalib bin wa Fatimah radhiyallahu anha. Dan kula ban para sahabat selain hadir ke mantanah ke acara mantanah Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah. Fama ra'aina ursan ahsana minhu. Maka kami kaptina saja para sahabat kento tak pernah ngulati selamatan mantan selebih lebur, selebih seneng etempeng selamatan mantan Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah. Lebih seneng luar biasa ketika adin to ketiban apa? Dabuna Jabir bin Abdullah tinggal depak ke dalam tinggal depak ke acara mantan kadin toh hasuha min liv panapa nyaman teh kerana teretan anuna lamaan cek saya semangkin lamaan kayak tong ngangkui teker lamaan ngangkui teker saya toraki keangkaan sobung pole cuma kormah sareng minyak zaitun sobung pole kento putrana Rasulullah panapa boleh kau leben ajunan jadi sobung todus ternyata mun kau leben ajunan magempang berarti ngereng kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad antretan sebutan kaula amul jaki istona dan kula tak pate pantes torma masalah mantan kento pelanten kula kita amantan yang kia, stok enta stok. Keng dan gula tak ngabela mulai gelak malah panjenengan tak kecet. Mun ngabela mulai gelak kan tak kecet. Apa ya di atas kita abini lah ngapentari ngabini. Karena apa? Mantan kento masalah rasah ternyata. Abahas masalah laki bini kento masalah rasah. Zauk masalah zauki. Tak bisa mun masalah rasah kento mun ajelasaki pereng sedauki ka adin mun tak rasai tibi tak bisa. Panjenengan ajelas sakinah jeruk kento manis tak tahu mana ngakanan jeruk tak tahu mana ada eren jeruk pah jelas sakin jeruk manis luar biasa maka sehari semalam orang segini ngaki tak kira barat aja engki bener-bener ya saya karena sobung boleh bener mater tadi lah motor de badan nah para cara panjenengan para taja tak para taja lah bacaan panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Imam Ghazali ada bu acarita nang eke tapa ayyuhal walad. Dabuna Imam Ghazali, kenapa dabuna Imam Ghazali? Beda acarita beda dua orang sakancaan mulai hikana, akan cem mulai hikana. Setong naga adinto, setong orang biasa, orang laki biasa, sehat. Setong naga adinto teretan impoten, tak kalake. Kanca setong naga itu tak kalake, mulai hikana tak kalake. Jadi setong naga itu keluarga araji, setong itu keluarga araji, setong seimpoten, tak kalake itu terus tak abini. Akhirnya abid dari kak dinto pas kancana saya tak kelaki kento nulis surat kancana setong na kento saya kelaki saya lestari abini kento nulis surat esena surat tah amma ba'du ansifli ladzatal jima ya buat arya tang surat dari engkau kancana beun engkau tero minta penjelasan ke beun keng tero tahu wah
cepon kancana kento tawa jelas saki kangko nyaman orang laki apolong ben bini rede remah iku nyaman orang laki tedung ben reng bini rede remah jelas saki ka sengko pa jelas pa paham sengko cepon kancana saya tandi nyona itin ki ngangka telepon lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kirim surat ka dinto teretan, kirim tinggal depak ke kancana ibeles serang kancana si abini kento. Kenapa beles na amma ba'du? Engkau ke akan mulai lambe ben mulai hi ka anak sampai setiang ko akan ben engkau nyangka emben rek rotak ka laki melolo mulai lambe engkau nyangka emben rek rotak ka laki melolo. Setia engkau sadar selain emben rek tak ka laki emben butuh boleh katoloh iku. Tak bisa mun masalah dauki mun masalah rasa jelas aki tak bisa maka engkau jelas aki nan teu sapolo lamber teu saketab jelas aki rasana orang apolong tedung ben bini emben tak kira paham tak kira tahu mun sampai ben arasa tibi ya Pak itu masalah dauki masalah dauki ya keng ten gula tak bini bener yang tak laki jaga aja kan kita ada pak ke waktu nanti Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tantaretan sebutan kaula amul jaki Rasulullah ning idilem masalah keluarga ka dinto orang laki sedang orang bini kaangkui bisa bunga kaangkui bisa bangga kaangkui bisa bahagia ning idilem kaudina ka dinto manabi kaula ben ajunan ngireng lalampaipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ka dinto cuma taretan ben lamben sanguh kahungan kaula ben ajunan manabi bisa nyontoh de ka akhlak Rasulullah nyontoh de ka panapanya mana Buddha Rasulullah dalam masalah keluarga kak dinto panapa dah Rasulullah mesen ka orang laki si keluarga orang laki si abini dah Rasulullah istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja syai'in min ad-dila'i a'la in dhahabta aqamtaha kasartaha wa in taraktaha lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira dah Rasulullah hei orang laki mun masenga orang bini pasenga kala bencara saya bagus mun metepah orang bini petepak kala bencara saya bagus apa-apa mi sakadin to dabun Rasul fa innahunna khuliqna min dila'in karena orang bini kadin to itu tiaki dari tolang rosok teretan tolang rosok kadin to bilu dabun Rasulullah in dhahabta aqamtaha kasartaha mun sareng ten kula ben panjenengan paksah perro tolang rosok sebilu kadin to salah tolang rosok entak loros bela di budina potong tolang rosok kadin to in dhahabta aqamtaha kasartaha mun epak saros terosan loros sareng kaula ben ajunan beni loros tapi bela potong tolang rosok kadin to wa in taraktaha lam yazal a'waja keng mun etorot sareng kaula ben ajunan ta iku gangku pero geni sakoni kangku loros pakun bilu tolang rosok kadin to fastausu bin nisa'i khaira mun masenga orang bini masenga kala bencara se bagus mun metepak orang bini petepak kala bencara se bagus kento wasiat Rasulullah ada kaula ben ajunan mangkana nampu uning teretan orang laki ben orang bini ka adinto lakar tak pada dari segi fisik ampun tak sami teretan orang laki bun dek pandek orang bini bun lanceng orang laki kolein kalian orang bini kolein lembuan dalam secara fisik orang laki sareng orang bini kayak apa tak pada sakit ento cukan dalam sifat dalam karakter orang laki sareng orang bini kayak tak kira pada teritan makanya orang itu buah kimun cepon ilmu pengetahuan cepon panapanya cepon sain orang bini kadin itu cepon agak memiliki kecerdasan linguistik keduan kecerdasan linguistik ketimana apa kecerdasan linguistik orang bini kak dintoh sehari semalam bisa keluar debu sampai segemi ibu kalimat dalam sehari semalam segemi ibu kalimat mun orang laki cuma 5.000 sehari semalam paling banyak 5.000 mun orang bini sampai segemi ibu 5 kali orang laki makanya tak sami atanya ke orang laki benatanya ke orang bini tak sami teritan karena apa cepon ki ibu kecerdasan linguistik lebek budaya bun orang bini kento mencandreng nyupele panapa iko panjenengan sing ngucap ini dan gula lah orang laki sareng orang bini tak pada teritan lekar tak pada
Mana biar tanya ke orang laki, sering tanya ke orang bini, tak kira pada jawab nah. Tanya ke orang laki, ketemu ben tetangga nerok jalan, di kamenum, di laun nah melerokok, mari ampun. Tak kira anu boleh mendengi laki, cokop gitu. Di laun nah entar melerokok cong, cokop. Yang mau tanya ke orang bini, tak pada gitu jawab nah. Di kamar di laun nah entar meli beres, ekon eti larang beres dia. Cak selain kentos 20 aja kentos petong polo ke tibi. Mata cek aja kan saya haji ya. Mun haji minta aja kan mah haji ke tibi. Banyak jawabnya banyak. Padahal pertanyaannya setong dari tadi. Tak ada orang laki sedang orang bini. Orang bini kadin tong ngelakoni kelakuan telok sekalian setong bisa. Sekanan nekuk sotel aku ring cuko. Sekacer ngemben anak. Pas hapi nah eselpet aki ke kodung sambil pon teleponan bisa orang bini bisa keng mun orang laki tak bisa ternyata tak bisa mak nampu kelak kentong setong tapi kadang ben orang bini pas pada ben aban tibi tinggal ronyorolak kalage nah pada ben aban tibi kak anan kita ekoni ke sekolahan sekoni imarin toko tele mulai kade anan ni ser anu tako ajalan nas panas pola nah koni tila mereka koni ben bah intar ke Roma katuku meli telur kak dekian beda acara dina pas laman ampar ya dan Roma kita ayam par lampu na pasan becek mate pola ni atas kak akhir saya laki saya kemes saya kelaku ada bisa kok rejan saya karena apa mi bisa sekali toh tak paham saya laki tak paham ke karakter saya bini tak paham ke karakter saya makan dapun Rasulullah mun pasengah kalau bencara saya bagus mun metepak kalau bencara saya bagus Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad makanya itu buaki serang Rasulullah teretan khairukum mana pada Rasulullah khairukum li ahli dapun Rasulullah wa ana khairukum li ahli paling bagus setibin kepi iya ariah orang yang paling bagus ke keluarga nah dapun Rasulullah wa ana khairukum li ahli ben sing korea orang yang paling bagus ke tang keluarga dapun Rasulullah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli paling bagus setibin kepi iya ariah orang yang paling bagus ke keluarga nah ben engkok orang yang paling bagus ke tang keluarga dapun Rasulullah makanya menurut Rasulullah orang yang paling bagus benih orang yang paling bagus kata tangkeh punten benih orang yang paling bagus kami kerja punten benih orang yang paling bagus kancah punten tapi orang yang paling bagus mengku Rasulullah yang kita orang yang paling bagus ke keluarga ke bini ke anak ke teretan ke sepo kentoh orang yang paling bagus teretan makanya kau lebih ajunan bagus tata keramah bagus tengka kabini ke anak bagus tengka karena orang yang paling bagus mengku Rasul orang yang paling bagus ke keluarga Rasulullah itu dari bagus ke keluarga teretan dari penapanya mana dari kalem Rasulullah ke keluarga sampai pernah atuan berkah sarang Siti Aisyah Rasulullah gitu dua kali atuan berkah sarang Siti Aisyah lebih yang kisah sarang panjenengan Rasulullah Nabi Muhammad Rasul sepaling mulja Nabi sepaling imulja aki sarang Allah pemimpin negara waktu kak dinto orang yang paling hormat sarang kaum atuan berkah sarang rajin atuan berkah pertama atuan berkah sarang Siti Aisyah Rasulullah kak dinto kalah atuan berkah karena Siti Aisyah waktu kak dinto ki kuat dah kalah Rasulullah atuan berkah sarang Siti Aisyah mir ban Siti Aisyah walau Rasulullah kalah tinggal kedua kali nah atuan berkah boleh sarang Siti Aisyah Rasulullah menang karena Siti Aisyah pun bekepuh waktu kadin to pada bu Rasulullah tinggal Siti Aisyah kalah mun setia impas Aisyah debun Rasulullah mun setia impas lambe emben semenang setia angkok semenang setia impas debun Rasulullah kita dari luar biasa Rasulullah ke keluarga na terita banyak kan dengan nyontoh nyoba ka anu Rasulullah kadin to atuan berkah ben keluarga na sebenarnya rajin ya sama lebih para banyak orang insyaallah ngucap tetanggana njek kan bila malah orang tak beres selalu kayak bini saya tak beres kapi Allahumma sholli ala Muhammad luar biasa Rasulullah kak ditoka keluarga teritan luar biasa mangkana debun Rasulullah wala yadriba khiyarukum cepon oleh nukol nang idilem hukum ka into oleh nukol orang bini oleh neku oleh nukol ka bini oleh mun kapola na teretan oleh cuma nukol kak dinto alternatif terakhir jalan terakhir teretan
Mana bi kau leben orang bini kadin to dabun Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Pertama, mun bini na kau leben ajunan, keluarga na kau leben ajunan kadin to nusyuz, tanda alaksanaki perintah dan kuleben panjenengan, maka pertama jalan pertama fa'idhuhunna dabun Allah. Pasenga kaleben bu dabu bagus dabun Allah. Lapo lami bisa sadar. Kalau ben buta bu saya lemes, buta bu saya mana penyaman saya santun, buta bu saya insyaallah reng bini kalian itu bisa abeli pole keten kuleben panjenengan, bisa atuat pole keten kuleben panjenengan. Tak medes, buta bu ya pas saya nggak tak medes ngale kasih nomor 2. Kenapa saya nomor 2? Wah juruhunna pisah ranjang dabuna Gusti Allah. Mun orang bini anu syuz tak torok keten kuleben panjenengan, wah juruhunna pisah ranjang cek kapolong tedung dabuna Gusti Allah. Mun panjenengan asarin selake tedung neng ema bara neng kamar bara sebini tedung neng ema timur sebini tedung kamar lauk selake tedung neng kamar dajah pisah ranjang cek kapolong tedung sebini keto sampai abeli pole sampai atorok pole keten kuleben panjenengan cuma pisah ranjang ngak dinto cuma ranjang melolo se apesa mun buda bu pakun teretan pakun nam puter jalin ben arin ngak dinto keng mun ngangkui cara se nomor 2 kak dinto reng lake nambung astete mah apa polan tak kok saya laki saya tak kuat deki ngangkui cara pisah ranjang pas saya laki saya entar kada si bini kan todus ya makanya bunga tete saya laki kan itu cerita tak bisa si nomor 2 kain to tak medes si nomor 2 ngale kasih nomor telok si terakhir kain to kenapa alternatif terakhir wadribuhunna tokol dabuna Gusti Allah tokol tak apa-apa cuma teretan nukol lakadin to bede undang-undang ngajukan nang yal Quran nang hukum syariat benih pangangku ikan jemput teretan mun pangangku ikan jemput terapas kain to mah dabuna hukum dabuna syariat dabuna ulama nukol kadin to seinyo liaki sedak kaulu bena ajunan darban ghairu mubarrihin nukol setak ma'alampet tokolan setak ma'alampet teretan tokolan setak ma'alampet pas nukol lah benih nukol nang ikan nengan sema mate nukol ibaba huntan benih nukol iatas nukol ibetes benih pah nukol nang ikerungan kayak itu mun nukol ikerungan mate si bini terita kenapa boleh nang emuah kali itu tak oleh sekali mana bimuah napok tak oleh si oleh kali itu nang ibaba darban ghairu mubarrihin nukol si tak ma'alampet dari contohnya nukol si tak ma'alampet dabuna ulama nukol ngangkui siwak kayak nukol ngangkui siwak sekeni guys ngocareng nyopele mun nukol ngangkui siwak benih nukol aklicek mageh ko tapi nukol kadin to teretan nukol saya kaparlo kadin to benih lampet da teretan benih sage en huntan benih alampet da huntan saya kaparlo tapi teker jedong orang bini kadis sama mun panjenengan sebagai orang laki tak teman nukolan ka orang bini bagus ka orang bini pas neng setung waktu panjenengan sampai nukol make karo ngangkui siwak sampai nukol kasih bini makai keruang kui siwak tekerjet aten si bini innalillah mak sampai nukol tang laki engkau andi kesalahan apa kata tang laki tekerjet orang bini yang gimana bahuntan mangan mun bangang kui kan jempu tebas lakon naga itu terita Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad oleh nukol tapi dabun Rasul walan yadriba khiyarukum mun orang bagus mun orang pilihan tak mungkin tak bakal nukol ke keluarga nah dabun Rasulullah makanya kau lebih ajunan bagus ke keluarga lebih bagus ke orang sepo kadin to saja penting ngateretan sengak menebi ka orang sepo itu cek sampai cangkolang kau leben ajunan cek sampai terekah kau leben ajunan kadin to ka orang sepo apa karena mun cangkolang terekah ka orang sepo melarat semang jalan selamat teretan karena apa pakonan langsung di Gusti Allah gitu pakonan nomor 2 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana dabuna Allah pertama kon pakon Gusti Allah mun nyembah sembah sengkok dabun Allah karena engkok pangeran si bener tak ada pangeran selain sengkok keto kon pakon pertama kon pakon nomor 2 langsung dabun Allah wabil walidaini ihsana mun ka orang sepo sengak apik teh sengak bagus dabun Allah makanya mun kau leben ajunan mun tangkolang ka orang sepo teretan melarat si mangkilan jalan selamat karena pengorbanan orang sepo keto luar biasa dek kau leben ajunan engki luar biasa teretan mulai ki bede ilmu kandungan dan kuleban panjenengan dapat umur 4 bulan selamat 4 bulanan umur bede selamatan 4 bulanan gitu umur 7 bulan selamat teh 7 bulanan
lahir oleh petong hari kai kau leben ajunan sareng orang sepo. Kenapa kai kento tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaq wa yusamma kento selamatan embik se sambeli kangku selamat nah anak se lahir. Biasa nek sambeli ning ari nomor petok. Manabi sareng orang Madura biasa nek papolong sareng teh mangan biasa teh papolong sareng teh mangan ketok kai kau leben ajunan sareng orang sepo temang sareng orang sepo. Mun ki kana lambe tak toman akeka mak ke tak toman akeka kiai samangken tinggal tua tinggal angut songut tinggal raja terus akeka oleh panapunten oleh tak apa-apa akeka ampun sepo tak apa-apa oleh cuma mun akeka langut songut teretan ijak minta temang mak mun akeka lu sepah minta temang bah temang ben apa teretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Temang kau leben ajunan sareng orang sepo sampai kau leben ajunan raja sampai semangkin teretan arusain mantan sedua kain toh amantan semangkin keng karena kamu panapa kabagusna orang sepo de ke anak ipa mulja sareng orang sepo ipa kabin ipa laki ipa bini sareng orang sepo ken to arep aki kabagusna orang sepo de ke anak pengorban orang sepo de ke anak. Mangkana mun cangkolang ka orang sepo melarat semangkilen cilen selamat teretan. Tapi kadang teretan anak kento asa kelangkong ngebeleg kanan ka orang sepo tanggung kadang todus. Paringi beri ben orang sepo 200.000 tak asa kelangkong beleg ka teretan. Padahal dawuh Allah anishkurli wali walidai. Mun asa kelangkong si wajib sakalangkong iben pertama engko dawuh Allah. Karena engkau saat terjadi imban, engkau saat paling nikmat kaban, engkau saya mau diiban. Saya nomor 2 wali walidaik mun asa kalangkong saya paling patot asa kalangkongi reng sepo duan dabun Gusti Allah. Beri pes saya 200.000 ben reng sepo tak asa kalangkong beuleuh kanan. Tinggi beri pes saya ben majadi ben taretan ben lebeul ben tatangke ben kancah sakalangkong ngeteuleuh 3 kali. Beri pes saya ben reng sepo tak asa kalangkong beuleuh kanan taretan. Jeung kadang anak ke sa romasa anak pese paringi reng sepo ke salah hak abe sakitu. Hak abe itu tak usah sakalangkong ka reng sepo, kadang saka dinto. Padahal punten teretan kau leben ajunan wajib asa kalangkong ka reng sepo ka ento mak. Reng sepo tak wajib meliaki sepeda ka kau leben ajunan. Tak wajib meliaki HP keten ku leben panjenengan teretan. Mun beda orang sepo meliaki HP meliaki sepeda yang aropa aki kebagusna orang sepo de ka anak ka ento mak. Dan kadang anak ka ento tak ngerti akhlak tak betul bagus kadang pangancam kau orang sepo kadang. Bu, engkau mun tak miliki sepeda mulian setia bu. Mun tak miliki HP tak miliki sepeda mulian setia ya. Engkau ambu tak beli ke pondok bu. Ambu tak beli ke pondok can anak. Kadang beda sesaraan ben kento ancamna teretan. Bu, engkau mun tak miliki HP tak miliki sepeda bu. Engkau ambu tak polong ben unture di dinangko. Ambu tak polong ben can anak. Tapi kadang dengan perasaan reng sepo itu lebih embu. Kadang kalem ke anak, takok melol reng sepo mun ke anak. Ada bu embu, aduh cong, saporan anak. Emban mumpah untur di dina pah polong ngeben sapang kok cek emban setong kapin tak boleh cong. Tina mun karo HP ben sabeda jing kok sing ngebenda kapan. Enjek miliaki pa kuncong cek ter ko beter rencan embu. Ngocana ni lemate oleh sabeda ben HP wae kok. Can anak. Cek kok nako ke sateretan. Kok nako anak ke. Coba orang sepo itu petegas sekali. Reng sepo bini itu petegas sekali. Ngancam anak, bu, engkau mau tak miliki HP, tak miliki sepeda untur di dina bu. Pas ada bu reng sepo bini, arapa cong. Mben polan tak miliki HP, tak miliki sepeda untur di dina nak. Engkau sangang bulan ngandung ben tak teman minta bajaran ke bencong. Lahir tarona nyabah engkau tak teman minta bajaran ke ben. 2 tahun engkau nyosoi ben tak teman minta bajaran. Sampai emben raja engkau alatini ben tak teman minta bajaran ke bencong. Mun emben polan tak miliki HP, tak miliki sepeda untur di dina iya hatore cong, iya hatore nak, iya hatore. Keng sengak mun ben ngiding kabar apaan atau embun sakit atau mati sengak mulai ya nak mulai ya cong. Ngecit anak karo teritan mangko ke iya tang embu iku jake kok nako ke sadaya kok nako mah Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kau leben ajunan mun tereka kau rek sepo teritan dawuh Rasulullah tibi sada bu ka itu falyamalil barru biwalidayhi ma sya falan yadkhulan nar. Mun orang sebagus ka orang sepo orang sabek te ka orang sepo sanang sarajah tu sana sanang sabanyak tu sana teretan lan yadkhulan nar orang gak jeriah tak bakal masuk neraka dawuh Gusti Allah. Mun bagus ka orang sabalika teretan tapi sabalika wal ya'malil aqu biwalidayhi ma sya
falan yadkhulal jannah. Mun orang sedekah ka orang sepo, orang secangkolan ka orang sepo, pabenyai badan ada bun Rasulullah. Haji satu sekali ke Mekah Madinah, masuk satu sekali ke bulan Ramadan oleh Lailatul Qadar satu sekali keng cangkolan ka orang sepo, tak bakal masuk surga orang jadi ada bun Rasulullah. Oh, kento luar biasa teretan, mun orang terka ka orang sepo. Sampai bulan Ramadan kento teretan, nang malam tampaan bulan Ramadan kento kocak Lailatul Nadhrah. Bulan Ramadan seri ibarin ka adisa nang malam tampaan itu buaki Lailatul Nadhrah. Malam saya ka adin mah Allah ngula tidak kesedaja ka bulan. Maka ia malam ka adin ta Allah nyaporah kesedaja orang seiman ka Gusti Allah. Jadi setuju nak orang seiman ke Gusti Allah, saporah tu sana sarang Gusti Allah kecuali telok golongan. Kecuali telok golongan salah situng dari setelok golongan gak dintoh wal aku liwalidayhi orang secangkolang ka orang sep. Selain saporah sarang Gusti Allah, orang secangkolang ka orang sepo tak saporah sarang Gusti Allah terita. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri gak dintoh sayyidut tabi'in, kustena para tabi'in. Waktuna iwaktona Ummina Hasan Al-Basri kak dito sete. Iwaktona Ummina Hasan Al-Basri kak dito sobung umur. Hasan Al-Basri kak dito mular tambu sekali sehari semalam. Mular tambu sekali sehari semalam agingging daritan. Akhirnya beda muretah beda pasada santri amator kak Hasan Al-Basri imam ajunan mak mular ketika dinto imam. Mak tele mular ketika dinto ajunan kak dinto imam ajunan kak dinto panutan. Mun itu orok sarang masyarakat pas ketiban apa gak dinto. Ada Bu Hasan Al-Basri kok tak peduli dia Bu Hasan Al-Basri. Tak peduli orang ngucap apa. Karena kok nangis setiap hari benih keng pola tentang ummi sete. Benih keng pola tentang orang sepo sete. Engkau nangis benih keng pola nang orang seke lebur sengkok ben orang jadi lebur ka sengkok sete injak benih dia. Engkau nangis setiap hari keng pola nah bengla benges warga setong lekatotop ka sengkok. Bun Hasan Al-Basri setia engkau sebisa masuk surga nang punya bengla-beng lain Bun Hasan Al-Basri. Oh kento teritan maka namun beda orang sepo lebih-lebih orang sepo bini sete beda tikanan di atas kento mak kenapa tikan nah setia samangken reng sepo biniin ben la sete setia orang sepo biniin ummin ben la tada umur la sete orang setia sebab emben ngaole kenceran kempang dari Gusti Allah. Orang yang sedih sebab emban ngaule kamuljaan kempang dari Gusti Allah setiap orang jela tak ada maka setiap emban sareh kenceran ben sareh kamuljaan jika laben mararat cepon. Makana latini mun kau leben ajunan agaduan orang sepo mun ki odi orang sepo kau leben ajunan ngereng latini ia mun la sobung umur latini kalaben kirim Fatihah kalaben kelakuan bagus karena apa-apa teretan orang sepo lebelah kau leben ajunan kuruh kau leben ajunan sebeda ilmu kubur ka adisah ngakeli kakelakon kau leben ajunan lebih-lebih lebelah reng sepo kento ngakeli teretan kenapa saya kelako anak ka adisah beda malaikat si matoraki ka orang sepo kenapa lakon anan mun lakon bagus ki bunga orang sepo mana bila lakon coba engki susah orang sepo gak dito. Mangkana kalaban kangkui mana penyamana birrul walidain kangkui mabagus ka orang sepo abekte ka orang sepo kau leben ajunan napu ngelakon di kelakuan si bagus kelakuan soleh male orang sepo ka dito mun beri yalam kubur yalam berzah keto bunga dak kau leben ajunan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Antara tan sebutan kaula amul jaki ampon tak bisa nerosaki karena pola miki jopok kecompok marin tahlilan setelah akhir dan gula mator semakin kan dan gula ben panjenengan parapaan coba thank you parapaan coba semakin orang mati tak kadim maah orang mati semakin kedua sehari semalam ken sanga ken lema tak kayak mak saus compok adin to kayak mak saus adin to semakin keto cobaan ujian dari Gusti Allah teritan cobaan ujian di Gusti Allah kang kui panapa makle kau leben ajunan abeli pole ka Gusti Allah
Malaikat uleben ajunan nangis pole ngadupok pole ka Gusti Allah. Debun Allah iyal Quran wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarraun. Engkau tak ngutus situng nabi nang situng tisah nang situng daerah kecuali bi engkau kaum masyarakat nabi jadi ya coba kalaben cema-cema musibah kalaben cema-cema beleuih penyakit kangkui panapa tocuna la'allahum yadarraun makle masyarakat jadi ya makle kaum jadi ya ngadupok pole ka sengko debun Gusti Allah abeli pole ka sengko atobat pole ka sengko mangkana lapola menebi kau leben ajunan kento atobat ka Gusti Allah nyuwun pangapora ka Gusti Allah nangis ka Gusti Allah polami tuli yang kak penyakit kak diteteritan amin Allahumma amin falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u debun Allah cek saking waktu natang musibah tang penyakit tang ujian rede tang ka kaum ka masyarakat dia pas ngadupok ka sengko pas nyuwun pangapora ka sengko atobat ka sengko maka penyakit jibe kok bakal yangka debun Gusti Allah walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun tapi atin lakadung kali debun Allah lakadung kali atena wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun ben kelakuan cuban hias ben setan saengkeh aroma make kelakuan cuba aroma sakalakuan bagus mangkana nireng usaha reng-bereng kau leben ajunan karena mana cobaan ujian panapa nyaman ujian umum ketika adin teteretan tak cukup pereng setong si atobat mak enggi tak cukup pereng setong si atobat seteja nampu atobat ke Gusti Allah baru sareng Gusti Allah bisa nyangka penyakit kak dinto semoga kau leben ajunan bubar dari tempat kento misami sapora dosa sareng Allah sekak dinto bang sombang daripada kaulah sungguh doa iki Bismillahirrahmanirrahim hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik Allahumma lakal hamdu kama taqulu khairan mimma naqul Allahumma lakal hamdu an antaqta alsinatana bihamdik Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa بعد الممات اللهم ألف بين العروسين كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجرة وكما ألفت بين موسى وطور سيناء وكما ألفت بين يوسف وزليخا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قالوا تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن وأمهاته رحمهم الله اللهم بارك لهما في رزقهما وبارك لهما في عمرهما وبارك لهما في علمهما وبارك لهما في ذريتهما وارزقهما أولادا صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا حل عقدة الإصرار عن قلوبنا يا الله حل عقدة الإصرار عن قلوبنا يا الله حل عقدة الإصرار عن قلوبنا يا الله استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا يا من لا تضيع عنده الودائع وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sekian toba matur kurang lebih nyuwun pangapura subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.